Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana BFO Prince mu Gisaka TV. Ndabaramutse mwiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muri ko muradukurikirana. Je mugiye kubana niko DJ Black. Ndabibutsa neza yuko turi kumwe n'umutumire musaze mumenyereye cyane mu biganiro bigiye bitandukanye dukunda kubacishiriza. So ubundi n'umwami w'Igisaka tugiye kuyaga ku ngingo imwe gusa mu kiganiro gito cyane, aho tugiye kuyaga ku kijanye n'ama video canke n'igikorwa kiko kirakogwa n'inyeshamba za RDF nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Nord Kivu, aho ku munsi wejo babonekanye bariko barahamba abantu abo bisi abene igihugu bavuga yuko bahitanywe n'imigwano canke n'amabombe yatewe na leta ya Kinshasa mu bene igihugu, bituma bene igihugu benshi bahabura ubuzima. Muri kano kanya turaje kuraba test nyamba turabire hamwe nyamba bahambye abasivile tubimenye, ariko naho nyamba bahambye abasikare bitinyeshamba navyo tubimenye. Urugero cari rwinshi, abantu barakibaza vyinshi ati bimeze gute, byagenze gute, eske abo bantu nyambara abasivile ni leta ya Kinshasa yabishe cyangwa inyeshamba zashoboye kwahitana ubuzima muri Masisi ku bibombe berutse kwateka. Singomba kubarambira, tumire ku murongo wa telefone ko nabivuze. Mwami w'Igisaka reka mundenda kuramutse. Nanjye ndakuramukije BFO Plus, wifuje kugira ibihe byiza na community ya BFO Plus na mu Gisaka TV. Bwana munyamakuru ndagushimiye nabo twari duherukanya hari nari nkumbuye kuba turi kuganira kuri aka karere kacu, by'umwihariko ndi kuganira n'umurundi, hanyuma kandi turi guca kuri BFO Plus. Murakoze cyane. Nuko ku munsi wejo hari ikiganiro twakoze tuvuga impamvu Dede ateka arabonekana mu Rwanda, ariko muri kano kanya uraza kuza gufata umwanya bitubwire neza ndetse uvyumvishe abarundi n'abanyarwandakazi igituma Dede yahunze u Rwanda maginga yatuvugana. Ariko sivye tuje kuyaga, reka tuyege kuri kijanye naho umuhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF na leta y'inkotanyi ku munsi wejo babonekanye bariko barahamba abo bisabene igihugu ngo barashwe na FARDC cyangwa na leta ya Kinshasa. Bijya bintu bayibona gute, nayahe makuru washoboye kuronka ku bijanye na ziya nkuru cyangwa najya amafoto na video biriko biracicika naho kuvuga ngo kana bumenye. Urakoze bwana munyamakuru, narababwiye nti nta bintu bibaho bihurirana, muzitonde mubaze muri politike, ni ibintu baba bateguye neza, nta manuka. Rero aha ndagira ngo turebe igihe iki kintu kibereye, ni ukuvuga ngo abantu twemeranye neza uriya munsi bashyinguriweho bahamagaye isi abanyamakuru ba Dede ngo baze barebe bereke isi, ntabwo ari cyo gihe bari abantu bapfiriyeho, si ndiyo? Ego. Ni ukuvuga ngo wakibaza mpamvu ki batari bashyinguwe mbere hose, bari babuze amasanduku. Icyo ngicyo ni negatifu. Hanyuma ahubwo twebwe icyo tuzi neza ni uko aba bantu iyo bakoze ikintu baba bafite ikintu bari gusobanura, kandi ureba ibikorwa bahise bakorera icyarimwe, bigenda bimeze nk'aho ari paralele, bibera Kongo, bibera na hano mu Rwanda. Bwana munyamakuru, mu gihe bari barimo bashyingura iriya mibiri y'abo bishe, turaza kubireba abantu bishe aba bantu abaribo, ndetse ubwo bahina n'abameneye ibanga rwose, nta wundi ni bari abantu ngenda nababwiye ko bari gushinyagura. Hanyuma rero mu gihe bari hariya. Allo mwami w'Igisaka. Allo mwami w'Igisaka. Allo. Turakumva cyane mwami w'Igisaka, sinzi ko wobandaniriza aho warugeze. Ubwe byinshi waruvuze ko wagira ubamenera ibanga, ariko iryo banga nyene turashaka yuko rija hanze nyamba atagiva. Aha, ibanga nibyo
yes ibanga niryo nari mbabwiye nti aba bantu nge nababwiye ko bari gushinyagura no kuvuga ngo aba tubona ngo bari kunama bari gukina politike zabo hanyuma ariko ababyeyi na abagore cyangwa se n'abagabo babariye abantu bari muri ari amasanduku no kuvuga ngo bari kuririra mu myotsi kiretse ahari niba bakiri muri bya bindi ngo baburiwe irengero ngo abantu bazagaruka ariko ngewe nababwiye nti muzirekeho gatoya tuzareba abantu bari muri ari amasanduku kandi cyangwa mubwire ngo ntabwo ari bariya bonyine rero nari gukubwira nti icyo turakigarukaho aho turi umuntu wishe bariya abantu ariko ngewe kugira ngo manze bijize neza mu kiganiro n'abadukurikiye bamenye umuntu uri inyuma ya biriya bintu wakibaza impamvu bikozwe kiriya gihe icyarimwe neza na neza na hano mu Rwanda hari kuba imyigaragambyo y'abanyamurenge ngo y'abatutsi iki abantu bose yakusanyije ngo bagiye kuri ama embassies z'ibihugu by'umwihariko by'i Burayi na Amerika bari kwigaragambya bavuga ngo ubwicanyi bari gukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kandi umunyamakuru nta coincidence murebe yuko hari haciyeho n'indi minsi mike bari mu myigaragambyo mu nkambi y'impunzi hano ntabwo ibintu bigenda ari paralele byose bigamije inyungu imwe ibyo bintu ngo bibe bitanafitanye isano bitakorewe hamwe icyo nkubwira ni iki iyi raporo ya batanu n'urwango y'aba experts batanu ba UN Security Council ni ukuvuga ngo yari yitezwe nanjye ayo makuru nari nyafite ntabwo ryari ibanga ni amakuru umuntu ukurikirana ibi bintu wese yari abizi neza ko igiye gusohoka aba bantu rero bagiye bitwa mu bihe bitandukanye byaba ari abapfuye igoma mu myigaragambyo baba ari abapfuye mu gihe drone yaje igakubita abasirikare ba RDF baba bo bakubitiye za Kamanyora ni ukuvuga ngo mu buryo ubwo ari bwo bwose aba bantu barababitse hanyuma barebamo bariya batugaragarije kuko bije yo gukora iyo propaganda yo kumvisha ibyo bashaka ko isi yose yumva amafaranga yarari nyine nari kugura ari amasanduka atari ukuvuga ngo niyo batunga yonyine ndashaka kuvuga ko niyo bari bageneye kiriya gikorwa bijyanye n'umusaruro bari bakitezeho rero bwana munyamakuru yewe ntabwo waza ngo ubwire ngo bariya abantu ngo hari abandi bantu babishe kandi yewe ndeba mu buryo bwagutse nkareba ibyo bari barimo hano mu Rwanda hanyuma kandi nkareba bari abantu baguye igoma ntamara kumenya neza yuko atari abanyamurenge atari umwihariko w'abanyamurenge cyangwa abatutsi muri rusange baguye hariya nkahita nibaza ni izo muwe dede cyangwa izo muwe killing machine yaba yaziteguye he ko turazi neza ko ikintu bavuga cyonyine ni ugutubwira ngo abatutsi ngo mu minembwe ngo abanyamurenge mu minembwe ngo abatutsi ngo bishwe ariko bose ndagira ngo umbwire ahantu kuva wowe dore uko ngana uracyari muto wenda n'udukurikiye aturuta mu myaka aratubwira ahantu yigeze yumva leta y'u Rwanda ivuge ngo abahutu muri Kongo bari kwicwa ikintu cyagarutsweho muri iyi raporo y'izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye rero bitavuga nti ntabwo izo ari impuhwe bagiriye bariya abantu ahubwo ni imirambo babitse ngo bazayikoreshe mu nyungu zabo naho ubundi bose ababyeyi imiryango y'abari abantu iri kuririra mu myotsi bwana munyamakuru kandi nta ruvugiro bafite rwo kuvuga amabi bakorerwa n'aba bantu nabo ngo bafite n'igihe baza bavugireho yuko bariya abantu atari batishwe ngo na FARDC nk'uko bari kubyiganga ariko mwami w'igisata ku rundi ruhande hari amakuru avuga yuko muri ajya amasanamu cyangwa ajya amashusho berekanye y'abantu bari mu masanduku murabona ko batabashe kuberekana mu maso kubera hari haze n'igihe kitari gito barapfuye by the way bavuga yuko muri bajya berekanye ho harimo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ndetse iyi coalition ya RDF hari cyo naco ubivuga ko canke hari inkuru uwo bubiziko bwana munyamakuru hari umuvandimwe abari ku kibuga cy'imirwano by'umwihariko akora nk'umuntu
ugenda acengera ni ukuvuga ngo kuva kuri uriya munsi wo gushyingura icyo nzi ni uko yari yambwiye yuko hari ahantu mu bari gushyingura agomba kuba ariyo ndetse nawe ari buba ari mu bari gushyingura. Ni ukuvuga ngo mu gihe ntarabona ikintu ambwira cyangwa se amakuru yambwira nk'umuntu wahibereye n'umuntu dufatanyije ku exposa amabi RDF ikorera hari ahantu n'amanyanga yayo, njyewe uko niyo mboni yanjye mbonamo ibintu. Hanyuma mu kanya ndatekereza yuko turi bube twamaze kuvugana kuko yari yambwiye yuko uno munsi butari bwire tutavuganye ngo ampe raporo arebe iby'iramirambo, kuko njyewe nari mfite n'impungenge niba ahubwo hano harimo abantu, kuko hano i Kigali n'ubizi yuko n'imiryango mpuzamahanga amaraporo yagiye abivuga ko abantu baza gushyingurwa hano mu Rwanda buzuye muri ririya rimbi ry'i Kanombe rya gisirikare, yuko nta bantu baba barimo ari amasanduku y'abantu gusa. Ego byaravuzwe gusa asemburiza abantu baba bapfuye koko, ariko amasanduka y'ubwayo ufunguye ugasanga harimo indabyo zonyine cyangwa zikaba nta n'izirimo, kuko nta n'ubu ari bubabwiye ngo mufungure ngo turebe koko niba harimo umuntu. Rero izo mpungenge nazo zifite hari ahantu niba harimo koko imibiri y'abantu. Rero mureke mu Gisaka TV mu kanya isaa 8 z'i Kigali mu Rwanda, isaa 8 saa 9 ndaba namaze kuvugana uriyo nyine wagiye gukurikirana icyo kintu, nawe yari ari mu bashyingura. Ahantu ndaza kuba afite amakuru atari ubusesenguzi bw'ubu mbagejejeho, kuko ibi ni ubusesenguzi, ni mu mboni zanjye nk'umusesenguzi. Hanyuma ndaba afite amakuru yavuye neza kuri tele. Aho ngaho nibo ngira ngo tuje kuganira nyuma yaho twaba dufite amakuru y'icyabaye mu by'ukuri hagati y'icyo gitekerezo cy'uko ngo ari aba RDF cyangwa niba koko ari imibiri y'abakongomani. Ibyo turaza kubimenya ariko iriya mboni yanjye iri hariya hantu yamaze kuma amakuru. Sinzi impamvu yakomeje gutinda, ndetse n'abandi no gutekereza ko baba baramucakiye, ariko kubw'amahirwe yaje kumbwira ko turi buze kuvugana ari muzima. Rero bwana munyamakuru, ahari kuri iyo ngingo twaza kumenya nyuma y'uko tumaze kumva ibi byakuye hariya. Nuko urakoze cyane mwami Gisaka mu kurangiza kino kiganiro cyacu. Reka tukirangirize mu majambo yaranze inyuma y'umugirwa wo gushingura abo bari bapfuye, aho Colonel Wiringoma asanzwe ari umwe mu bayobozi b'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda yavuze yuko ari abenegihugu ba Kongo bishwe n'amadrone ya FARDC. Yongera avuga yuko ngo ibi byose Tshisekedi ategerezwa kubiryoza cyangwa ategerezwa kubibaza. Ibi nabyo tuvyite kari gushinyagurira abakongomani canke afise ibyo yateguye kunesha kuri president w'igihugu ca Kongo, kuko bivanye na confidence yavuganye no majambo vyaraboneka neza yuko hari umugambi mu bisha ko bamari ko baritegura boba bariko barategura. Wewe urabibona gute no gushinyagura canke no kwicugwehe akavuza abarundi? Ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru, unkurikije kuntu igisirikare gikora, ntabwo ndizoye mu bya gisirikare, ariko dukemure dukeya umuntu kuri cya politike nawe kijyanye n'igisirikare ubu nuko bakora ibintu byabo, nubwo ubu nta bumenyi buhambaye ubikoramo, hari amabanga byaze bikunze uba ubifiteho. Bwana munyamakuru, ibintu bya gisirikare tuvuga urugero aho mu Burundi, iyo umukuru w'igihugu ashaka gutangiza urugero kubaka umuyoboro wa gari ya moshi uhuza Bujumbura ukayihuza na Dar es Salaam cyangwa se icyambu cya Dar es Salaam, mu rwego rwa politike, mu buryo abasivile dukora, agomba kuza minisitiri wa mugamba abahuzi, buri muntu wese bakorana muri guverinoma umugamba abahuzi kugira ngo babigendanemo. Mu gisirikare ntabwo ari uko nk'uko bimeze. Ni ukuvuga ngo umenya amakuru y'ikintu kigiye gukorwa cyangwa icyakozwe ni uba waragikoze, ni ukuvuga ngo ni uwo bireba. Uriya mugabo rero uri kwitotomba ngo Tshisekedi ngo agomba kubiryozwa, uriya ni umushumba. Rero nta kuntu umushumba yamenya ibyo nyirinka cyangwa nyir'urwuri apanga. Ndagira ngo ubwe ko bariya bose ni telefoni babwira ngo muhagarike musubire inyuma. Hanyuma mbese uriya ntaga iyo aza kuba ari Kagame ubivuze,
njyewe aho hantu nari buze sesengura mu bundi buryo ariko uriya si Wiringoma uri kuvuga wavuze aya magambo ni Wiringoma Colonel Wiringoma aha uriya bose ntabwo ari mu mwanya wo kubivuga ngira ngo uretse nawe urabizi na Rorawunda nawe uko byamugendekeye uramuzi Bosco Ntaganda kandi abo bari ni abajenerali bari ku rwego rurenze rw'uyu mugabo ufite inshingano yo kuvugira gusa rero niba bamukuriye nabo ubwabo mu minsi yatambutse baragerageje kwishyira mu mwanya w'uwo kumva ko ngo bazabaza ibintu ngo bashaka kugena imigendekere y'intambara bwana munyamakuru uyu muntu ahari ni umujinya ariko ngiye cyo nari mbikubwiriye ntabwo ari kwigiza nkana nta makuru afite ariko uzi ko n'ubu bwicanyi RDF ikorera hariya muri Congo abantu bazi ko bayifiteho amakuru ari uriya dede mbese ari killing machine iri hariya muri Congo ni ukuvuga ngo ari abantu bake RDF yose abandi babyumva mu makuru nuko mukumva badutuka ngo turabaharabika nta makuru baba bafite mu gisirikare amakuru agirwa na make agenda hakurikizwa komande ugukuriye arakubwira ati kora iki ntabwo baza ngo none se niba barakeye abantu bajya kwica ndavuga umutwe w'ingabo uri bujye kwica abantu mu myigaragambyo cyangwa bari bufate abo indege ya FARDC yarashe abasirikare babo bakaba aribo bashyira muri ari amasanduku ntabwo Makenga yateranije igisirikare cyose ngo akibwire ibyo bakoze ntabwo uko bikora rero uyu mugabo ngewe ku giti cyanjye ntabwo mbona ko ari kwigiza nkana kuko kirenze ukuntu igisirikare gikora yuko umenya ayo makuru n'uwo bireba ndajya mubwire ko n'abarinda perezida dufata urugero uyu wacu ubu uzakora ejo ubu bakorana ntabazi niba ari uzakora ejo cyangwa atazakora ni ukuvuga ngo ngewe niba ndi buze kugudigadinga ngewe na Bishop nawe ni ukuvuga ngo ntazi ntamenya niba ari njye uzakora ejo ibi bintu rero bibubwira bukomeye uyu mugabo ntabwo ari kwiriza nawe ashobora kuba nyine yarababajwe n'aba bantu bapfuye ariko rwose aba bantu twebeke dutegereza aya makuru turi bukure neza ku muntu wari uri haramwishyingura araza kuba afite ibimenyetso byanze bikunze ni ukumwami w'igisaka ntiturambire abantu reka ndagushimire cyane murakoze nuko reka nacyo nshimira cyane abantu bose twanyuma kino kiganiro kuri BM4 Plus ndetse no mu Gisaka TV ni inzira y'ukuri mwashoboye kuba mukumenya ko biriko birabera neza muri Nord Kivu ku bwicanyi novuga bw'indengakamere bwakorewe abene gihugu bo muri territoire ya Masisi mwashoboye kuronka ubusobanuro bukwiye kumbure n'ibyaba ngombwa tukaronka ibindi bisumba ibi ngibi tubaza kugaruka mu kindi kiganiro ngo dushobore kubabwira uko ibintu byifashe bye bye.